Ay namanang, tanawa mo nga sap, pang ka mo nagparpariban. Ay apo, imbis nga gatang tibagasyo, taday sel-sel mo tangiwa mo. Ay apo, pamo palang pinagpaon na tibuo mo. No pag sinukatem kumatabukan ormo mon. Ket, baka naunna di ormo mo. Ay na. Ay, ag cutics ka pa yun. Kaputad dareta sapon nga naawa yun. Hansapin nga si Katirumbang nga makaawa, di ka lang nakasyanan. Isublem. Isublem. Ay awanan atay gatang umati palangganan, kakakaldiron. Yung gatang umati. Naginito. Ay apo aya. Yung gatang yung umati taraon. Gimolpi kay kumay ti bagas. Sakay gimatang ti sardinas nga ituno yo. Di napyalangan na subsubon nyo. Ay na po. Lumaminsan nga damaw awat. Kasday to branyo, anyo nga kwa. Ita tulong ti gobyerno hanga para imimis yu laeng. Agmamanicure, pedicure kay kede. Imbis nga gatang ed sardinas, payles awang pay kede ti paylesen. Kede nagsidangay lang matibuggoongan. Inggatang yu lang matibuggoongan, deday saw-sayo tayo na po nga napagkal. Nusar mo nga nagparebanan, awanan. Si Damon, tabuok mon. Awal lang nga ti agreban doon, in remedyo na pala ang tinapanan na. Ay, maditikas pa. Ila. Inya nga rod tatan. Hampay nga malmalpas ti kubi doon, na tadi pa'y makatrabaho ti taon. Apang ka pala nagpareban, kuna manan. Ay, maditikas pa. No maminsan, no kwa. No nabaknang ka nga umawaten. Apay kinabaknang ka mo dati, imbagam nga marigrigat ka itan. Apay, adaya rigrigat. Adaya kwa, ide, awan ti kubid ka nabaknang kay mo amin. Apay nga pimbanglaw kay mo amin itan. Mayat ti mo amin nga gawaten. Ay apo, dagiti lang mat akwa ti rubeng. Nga makaawat dayta. Ang kay muten ang agiin na kalun. Nagdakkel pita matakon. Noon to da maawat ko kay pasimpak to mga tatamata. Kantangiwat ko nagdakkel muten. Ay hanggayam nga mabalin. No, awan, impareban mo neta ingwaras da nga social amelioration? Apo, rebeng na aya nga ingkay gatang ti kwa dita, igatang mo ti taraon nyo reta iti makabulan. Eta, gatang nakati, kanaka di pinagpareban dun kada yung gatang ti kaldiro kada plangganan. Makamuya da kita kaldiro kada planggana. Ikalkog kung to pala diking ka. Ay nya, timakunam. Igatang nyo reta iti bagasyo. Baka mo yata bagas ta. Ay. Haan, igatang nyo ti bagas. Tanyo makandita bagas ti yo. Awan dagitoy. Ala. Inya nga rod. Nakita ko idan nga pedicure ditan na mayat ti papaimis dan. Apay matay ka ti COVID dan pagkapalag pedicure dita. Ano mo na ragita ramay mon. Ada pagpiag mo deta. Nya di na ya. No maminsan nga adawaras. Igatang yu tinasaat. Adat ti subsubon nyo, no, kwa? Maibos ti makanan. Ay, apo kayo pa yun. Ibanag yung
Ti kaninyo, nga ibanag tihan pala nga rumbeng nga kwa. Igatang yu at ibagas. Kada makabulang nga abastuyo, kada nyadita nga makanon. Hangke nga tay pagpaimis yu ta awatin nyo. Mabaling nga rod. Mabaling nga rod nga iso ti kaninyo dagita reban nga buok atakwa. Ni apo. No, sa kada kayo inggatang ko ti sardinas tanapyala nga ituno-tuno me. Kada tinapa nga napyala nga ibilda-bilda ti suka. Ni apo. Pandak di igatang ti palangkan. Mabalimad no adda nagatang yo idi nga ay nautang yo nga kwa no iso timbayad yo tabagas nga inalayon. Nalpas. Awal lang nga ruda niti isaang yun. Tangka palang nagreban-reban dita. Di pala isaang ta buok mo. Akadibiyangan ya po ka. Sa kanto agreban den no kwa nalpas di kubi den. Amok. Wala nga rodan kasinsin. Lumaminsan nga damawa mo ti kwa. Ti gobyerno igatang mo ti taraon mo nya. Ang igatang ti agitang pala kasapulan. Kita pala kaninyo ti yun unayo. Nya. Laro din. Bye-bye.